Nama Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab yawman fil masjid. Күндөрдүн биринде Hazreti Umar мечитте уктап атат экен. Fadakhala aleyhi rasulun min Kisra, Persiya'nın padişahının elçilerinden bir elçi Hazreti Umar'dı izlep girdi. Padişahını izlep kelse padişah meçitte uktap atat. En çok derjavalardan birösünün elçisi meçitke izlep geldi. Kirse Hazreti Umar faraahu fil mescid naiman alal ard. Jerdele oşol ne? Al uçuda o bizim meçitede gilem dağı yok. Toprağın üstünde meçitin içinde Umar uktap atat. Anan janakının ne? Biduni hirasa ahranası yok ele. Karoğlu yok ele özüm ne? Meçitin içinde uktap atkanın körüp dağı tan kalıp durup janakı elçi o Umar adalta fa aminta adilettүүлүк менен чечим чыгарып бүгүн мынтип рахаттанып жашап атат экенсиң да дейт. Эгер адилетсиздик менен чечим чыгарып башка кылганда эмне? Кайгысы бара, жана үлүшүн алдырып койгон, атасы камалып кеткен жок жерден үйүн алдырып койгон, жок жерден унасын алдырып берген бирөө кирип өлтүрүп коюусу мүмкүн эле. Адамдардын арасында адилеттүүлүк менен мамиле кылып коюп, бүгүн мынтип кароолу жок уктап атканыңды кара, кандай бактылуусуң деп не кылат экен? Аябай таң калат.